Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kaseng Henyotrep Integrated Territorial Organization haka arpu laitrik ubna yayong arajar arpuway kalapha daga jingtho show Chief Executive Member jongka Gentia Hills Autonomous District Council bandawa yake Executive Committee bakadai ban pendamno mardor yake jing aiwa shiki rew shimet yake artali ki checkpoint kawai kabadon hakashnong Sunapur East Gentia Hills District bat kawai pat kabadon hakashnong Mokendur kabaham hapo upurusam jongka West Gentia Hills District. General Secretary Kaseng uba Wanbun Endkar habaya keren berkilat pathai kubor uliyatho bakani ka jingdawa jong Kaseng kalong hadin balalam bakani ka jing IY jong ka District Council yikini ki artli ki khardop krong khajana shiki rew shimet kalawanra apanban ka jingdu nong ka bapenswai panban ya ka pelatengka jong ka council kat hado baki nong tray kila hab ban mat ya ka jingbam yo tulop mentala khatwai banai kanthi Hagajo ko por ulo ongru baka seng kala dawa ba ye kini ki artli ki khardop krong khajna dei ban penya hi de ka council khnang ban dubla ban te lakam ye ka jing hiran pisa jong ka council hi baro ka wei ti kamat ka bingin ya pensngau pedeng akan ni kejan mir menta kalong halor ka dorkas bengi lai ai mane ha UCM jong ka Gentia Hills Autonomous District Council halor ka pangba ni dawa ban pendam no ya ka jing IY ya ka checkpoint Shakiru Shimet but they ban penyai dari district council dalam dihi yakini ki checkpoint. Di kumbang ili pau kini ki tayo galadep ba lengba ki lat pathai khobor ke ai press conference jongi ba ki district council kala tip ba nila ya se khamari kini kam ban ti tenrai ya ka ban lap ya ke jing sha bat ke jing jersey ya ke jing bamsap hapo ke district council di hakini khendiat sngi ka executive committee hapo jing alam jong thombor siwat kumusiam ulalum yaki isi but kilarai ban IY no yakini ki checkpoint sha kiriu shimet but kanong rim he kejing persya jongi yak district council ban IY ban khang persya ban IY yakini ki checkpoint kalong kat kum kejing lab jongi ba lajal kejelai kejing bamsap lengba kini kejing IY no sha kiriu shimet but ladani phai hakal yang kejing hiran pisa jong district council kalade kapor baka council kan deploy yak staff lajong ban penyai hidalade yak ni checkpoint khnang ba kala bante lakam ya kejing hiran pisa jong council tikba pen sngopla susu yang ikum geseng kalong halor ba kejing tip pengilio ulum dang menin ba ki penlong yak executive committee baki larai ban aino yak ni checkpoint Shakiru Shimet bat kebapla susu kalong ba kadon ka tender committee kani ke tender committee kamud kidon habaro ki department jong council kum su ai nuksa ba haka CWD civil work department jong district council kadon kata ke tender committee ban alot yakinu nu jing try sya kita ki contractor ki balong eligible ban try yakanu kam te kum chu ro haka ni ka taxation department kadon kata ke tender committee ban alot lani ban entitled ya kini checkpoint sya kita ki rew shimet ban lani ki lisi ki ban sa pernya ya kini checkpoint but bas ngapla ba ya ka tega tender committee claim dapat approve da ka executive committee ki shule sop da ka ba shu ai why no igini checkpoint sya ki rew shimet claim da approve shwa ya ka tega tender committee ka bala constitute da ka district council balai bangi ko ba council kan pernya ya kini checkpoint nomor ba kat kum gajing yo lum jingkhain kejongi ke survey ke mengila lek ba hakasisngi om duna yaki hajar teli ki kali ki ba yat bayeng lengba ni national highway hapo ke purusam jong Gentia Hills district bal lada sim kelum ye kejingkhain ba hakasisngi kamut arspa tengka kini ki lisi leni ki kinong penyai jo kini checkpoint kin detect bat kin simpisal kin impose ke fine hakising kemut om duna ya ka salok tengka ke jingmi hakising na baro arteli kitik checkpoint badi halor kini rim ngi kwa ba council ngi dawa ban council ba kadai ban penyai hi khnang ba ka jing hiran pisal ni ka financial crisis kala ban kila ban telekam yang ni ai khnang ba kinla ban siu no ik tulop jong kinang try jong ka council ki bala sha ibeng la khatwai banai man ta klem kono kono jing siu tulop
kelas isi hau ajar khatra hapo kajingalam MB rembai kum usi embarin ula penduk pendam ya kanika minimal allowance halor ko nongrim ba ka kta ya ka pelatan kajung council handre ka ba iplabat menta hakini ki benai bladep kaniki isi bat mai hapo kajingalam jomba tombor siwat ulawa introduce biang ya kanika minimal allowance handre don bok ba ngi kum gasengi yo jingtip ba kamkloy ni intervene no ikanikam bat menta kila sange no bat la pendam ya kata ke minimal allowance ke balong no ke pensawaka ya bisa jung council apa dengan kejing hiran bisa jung Kusangi kuat banwanra ya hapok ke district council bakan tre ya kam jongka bandong koi hagno gno kam bade kam pisa bade hagno gno kam ro kide bandong koi kejing tre kam jongki lemar kata ngiwanra sepi media ban penbana juga segi para dok rasnam jongi bakin long banwan chkmat bade rabdem kumangi lawan mata kedang ba kejing tre haborot ki district jong hapok mikhalia jongi kalong koi omdai tang ya hapo janti health Henry ya borok ki badon hapok garon ne khasi jong iro ki deban tre ya kejuk kontrak kam jong ki khnang ba unong tre hi hapok tu ba om yak than hapok la tre ula deban yo ya banang jong ne kata kada ko penlong ini banwan chikma